Granice umetnosti. André Žid, predavanje. Predavanje najavljeno pod ovim naslovom bilo je pripremljeno za otvaranje izložbe nezavisnih umetnika 1901. Iznenadna nezgoda spriječila me na moju veliku žalost da ga održim. Ovdje dajem jednostavno njegovu skicu. Granice umetnosti. Morisu Denisu. Gospođe i gospodo, ako vam ovdje govorim o granicama umetnosti, to nikako nije zato, budite unaprijed uvereni, što bih želeo da ih razmaknem ili da ih približim, pa bilo to i samo tokom ovog razgovora, a ako naslov koji sam dopustio da mu se da izgleda malo suviše uopšten, moja se smelost, tvrdim vam to, ne sastoji u tome što sam izabrao upravo taj naziv. Ona se sastoji u tome što govorim slikarima. Ne nalazimo se više u vremenima kada je neki begunac iz Rouaultovog ateljea mogao da ponovi sa Gautierom Horacijevu misao ut pictura poesis, ali ako su današnji literati shvatili opasnost ili bar besmislicu da pretenduju da se služe perom kao kičicom, slikari su ne manje shvatili sa svoje strane da bi ut poesis pictura bila za njih samo još zlokobnija teorija. Horacijeva misao, umetnost poetike 361, po kojoj u pesmama kao i u slikama treba da se prosuđuje svako delo prema svom žanru. Ovoj se rečenici često izvrće smisao i tumači se kao da se htelo time reći da je poezija sestra slikarstva. Književnost i slikarstvo su se srećom razdvojili i ja neću da se na to ovdje žalim, naprotiv. Samo se po sebi razume da je već unaprijed prihvaćeno da se ja ništa ne razumem u vaš zanat, kao što se ni vi ništa ne razumete u moj. Vi obrađujete svoj vrt, mi svoj, mi susedujemo pomalo, katkad, to je sve. Pa ipak, ako ste me prijateljski pozvali da danas dođem da vam govorim i ako to činim sa radošću, ipak to ne činim samo iz običnih susedskih razloga. Ima dosta nas koji smatramo da nije dobro da umetnici jedne iste zemlje, apsorbovani svako svojom umetnošću, zaboravljaju da iznad pitanja koja se posebno postavljaju u literaturi i slikarstvu postoji pitanja opštije estetike. Takva pitanja koja, jednom rešena, čine da je Poussin Racinov brat, na primjer, i pred kojima možemo zajednički da zaboravimo na časak, vi gospodo da ste slikari, ja da sam literat, da bismo se određenije setili da smo svi mi, uprkos svim našim zanatskim razlikama, i jedni i drugi umetnici. Evo zašto. Ako ja danas pred vama dodirujem ove tako opšte pojmove, kažem da to nije ni najmanje smelost, već naprotiv, skromna bojazan što nisam za svaku drugu određeniju temu dovoljno kompetentan. Pre nekoliko dana, više prelistavajući no čitajući jedan od onih debelih tomova Tečaj pozitivne filozofije, bio sam iznenađen jednim zanimljivim pasusom. Bila je reč o pohvali nauke. Auguste Comte u to razume i dobro hvali, malo prošlost, više sadašnjost, skoro beskrajno budućnost, kažem skoro, jer odmah zatim opravdanog užasa od hiperbole i brige za tačnošću, Comte, pošto je neodređeno skicirao ono čemu od nauke budućnost može da se nada i da očekuje, dodaje da pretenzije i nadanja ne bi mogle da budu beskrajne. Gotovo je prijatno, piše on, otprilike jer navodim po sećanju da se mogu predvidjeti još sada njene granice i da se označe oblasti koje će ostati zauvek zatvorene. Zna se, na primjer, da nauka nikad neće dostići. Znate li primjer koji on navodi? Hemijski sastav nebeskih tela. Jedna generacija je minula, zatim jednostavno, bez buke, spektralna analiza uzela je u svoje ruke te iste zvijezde i nauka je prekoračila naznačene granice. Od ove strane pozitiviste, na koje uprko svemu nalazim više nečega za divljenje, no za osmehivanje, rodilo se, zajedno sa naslovom i idejom o ovom razgovoru,
neko nepoverenje u meni i još veće kao čudna opomena da je bila ludost unapred utvrđivati granicu za moć ljudske inteligencije, ludost isto toliko preterana u svojoj vrsti kao kad bi se smatralo da se mogu predvidjeti i unapred ocrtati buduće manifestacije te moći i da se smatraju beskrajnim. Nova sredstva bez prestanka omogućavaju naučniku istraživanje i nove preciznosti, budući da svako novo otkriće služi kao sredstvo sa svoje strane. Ali, upravo zbog toga i zato što se na taj način svaki novi napor sabira, svaki prethodni napor se u tome gubi i postaje anoniman, tako da se u pojedinim poglavljima nauke ne uzima u obzir ništa drugo sem najskorija pobjeda. Može se dakle reći, i to je gotovo tautologija, da se granice nauke šire neprestano u istom smeru njenog progresa. Pitanje se postavlja, dokle će ona ići? Kada je reč o umetnosti, pitanje se postavlja na sasvim drugačiji način. Reč progres u tome gubi svaki smisao i kao što je nekad pisao Engr, čovek ne može da podnese da se hladnokrvno govori i čita da sadašnja generacija uživa posmatrajući kakve je ogromne uspehe slikarstvo ostvarilo od renesanse do naših dana. Pitanje dakle neće više biti dokle će ići slikarstvo, muzika, literatura, već još neodređenije kamo će one ići. I još bi se manje smeo dati na to neki odgovor. Za umetnika od vrednosti nije više reč o tome da se osloni na umetnost jučerašnjice, da bi se pokušalo ići iznad toga i da bi se potisle granice, već da se izmeni sam smisao umetnosti i da se njenom nastojanju izmisli neki novi pravac. Dakle, naprotiv, delo minulih umetnika čuva svoju savršenu vrijednost do te mere da svako od njih svaki put izgleda kao da je, tako reći, sada nanovo izmišljeno i kao da definiše svoju umetnost. Svaki novi genije izgleda da najpre luta, toliko odlučno okreće leđa drugima. Svaki novi genije izgleda da ponovo postavlja sam problem umetnosti o kojoj je reč. Posle Johana Sebastijana Baha misli se, to je muzika. Na jednom dolaze Mozart, Beethoven, posle njih opet može da se kaže evo dakle muzike. Sem ako već upozoreni ne mislimo šta je muzika i najzad ne shvatimo da muzika nije ni Bach, ni Mozart, ni Beethoven, da svako od njih može da postavi granice samo za sebe samog i da muzika, da bi nastavila da postoji, mora bez prestanka nešto drugo da bude nego što je bila samo po njima. Međutim, ne priznajući da nema ničega što bi trebalo da pokuša sa svoje strane i da genijalni umetnik označava pravac samo sebi samom, izgleda kao da vodi, ali samo za sebe, on se uzdiže pred elanom onoga koji ga sledi kao pozadina pred hodom glumca. Poneki misle da otkrivaju po njemu neku tajnu lepog, neki recept ili pak misle da će ih uspeh učitelja rasteretiti napora i da, pošto učitelj nalazi, nije potrebno više tražiti. To ne znači da ga oni baš sasvim podržavaju. Oni se bar od toga brane, ali idu njegovim pravcem. Neki moćni vrtlog odvlači ih u njegovu brazdu i još bolje, pošto je učitelj zaćutao pre njih, oni se nadaju da će ga prevazići, otići dalje od njega, uzimajući za smelost svoje ludilo i veliku prepreku gdje im ostaje da pokušaju sa neke druge strane. Kroz njih, forma velikog majstora postaje formula, pošto je nijedna unutarnja nužnost ne motiviše više. Preko njih, po njima, noć se spušta, da oni to i ne slute, jer njihove oči, zasenjene zalazećim suncem, još uvek vide zvezdu umjesto zamračeni zalazak, kada se iza njih već na drugom polu umetnosti podmlađeno bleštavo sunce rađa. Istina, odnosno izvor, nalazi se uvek sa ove, nikad sa one strane genija. To zemljište, čije će granice dodirnuti genije, ostavlja za sobom tu oblast odakle svako mora da pođe.
Kakva je ta oblast? Opšta postojbina svih remek dela, stvar uvek na raspolaganju. Moram li se ovde izviniti, gospodo, što se spremam da vam kažem samo jednostavne i obične stvari? Kako tako namerno uopštene stvari ne bi bile veoma jednostavne i poznate? I ako se ipak usuđujem da ih ponovim, to je samo zato što je umetnosti korisno. Mislim da svaka nova generacija postavi iznova problem, da nikad ne prihvata unapred nađeno rešenje koje su i oni od prekjuče i od juče doneli i da nikako ne zaboravi da su svi oni iz prošlosti kojima se ona divi upravo bili oni koji su ga pre svega i sami naporno tražili. Lesingov Laokon je delo koje treba svakih 30 godina ponovo naći ili mu protivrečiti. Velike oštroumnosti bilo je u svim velikim epohama. Izgleda da nam ona, oštroumnost, još vrlo često nedostaje. Često i suviše zaljubljeni u ono što već posjedujemo, gubimo i izoštreno osjećanje za ono što nam nedostaje, za naše mane. I ja vidim, danas više umetnika nego umetničkih dela, jer se ukus za njima izgubio i umetnik veruje i suviše često da je dovoljno učinio kada je u svom slikarstvu ili u svojim stihovima pokazao da je umetnik, smatrajući da je udeo razuma, inteligencije i volje, jednom reči kompozicija, stvar za zanemarivanje i banalizujuća, jer grozno nepoverenje u koje osrednost velikih veštaka bacala ono što se nekad nazivalo, ono što se danas niko ne usuđuje da nazove bez smeška veliki žanrovi, uzrok je što se slikari ne usuđuju više da slikaju, što književnici ne umeju malo više od godinu dana da nose siže u svojoj glavi, što u književnosti, u slikarstvu, u muzici trijumfuje impresionizam, laka poezija. Ovo neutralno tle, ka kome nam se treba, okrećući se uvek nanovo vraćati, vi to dobro znate, gospodo, jeste jednostavno priroda. Da li dakle, da vam i ja govorim o tom famoznom vraćanju prirodi, jer ako bismo poneke slušali, izgledalo bi da je to jedina tajna svekolike umetnosti i da je sve rečeno ako se to kaže. Povratak prirodi, ali šta je tim rečeno? Čemu drugom se može vratiti? Šta naći izvan sebe ako ne bez prestanka i svuda prirodu? Ali šta naći i u sebi ako ne isto tako prirodu? Istinski povratak prirodi, to je konačni povratak elementima, smrti. Međutim, dokle god čoveku ostaje još malo volje za životom, malo želje da bude, zar to nije radi toga da bi se borilo protiv? I zar ne, umetnik suprotstavlja se prirodi da bi se potvrdio? Kako? Zašto ne shvatiti da se ove dve prirodnosti, spoljašnja i unutarnja, suprotstavljaju jedna drugoj i da se prema ovoj oblikuje i obaveštava ona druga? Da li je manje vredna ova prisna prirodnost od one druge i hoće li joj se odreći to pravo ili joj osporiti tu moć bez koje umetničko delo ne postoji? Ili se pak smatra da je čitava umetnost samo i jedino realizam? Ovo shvatanje, formulisano u svojoj krajnosti, ne nalazi nikoga ko bi ga branio, nadam se, ali zar ipak ne dolazi na to kad se govori da umetnik treba da bude odsutan iz svog dela, da je objektivizacija jedan od uslova umetnosti, tako da ako je bilo moguće postići postavljeni cilj, da se svaka ličnost izbriše pred predstavljenom stvari, jedno delo se ne bi razlikovalo od drugog sem po ispričanom sižeu i umetnik bi se najzad zadovoljio što je uspeo da obezbedi trajnost nekoj ispraznoj mogućnosti, sem ako i suviše malo žudeći da obesmrti bilo šta ne izabere, ali po kom pravu čak i birati, a i šta to nazivaju interpretacijom ako ne još uvek izbor, tananiji, detaljniji, koji kao izbor sižea uvek nagoveštava, ako ne moju volju, onda bar ono što više volim.
I ne mislite li upravo da bi bilo dobro da se od tog samog izbora, od tog nagonskog, zatim voljnog pretpostavljanja, napravi sama afirmacija umetnosti. Umetnosti koja nije nikako u prirodi, umetnosti koja nikako nije prirodna, umetnosti koju samo umetnik nameće prirodi, nameće sa puno teškoća. Ali ovdje utanačimo još nešto. Jer od sada, dakle, nije dovoljno reći, kao što znate da se događalo, umetničko delo je isečak prirode viđen kroz temperament. U toj tobožnjoj formuli ni umetnikova inteligencija, ni umetnikova volja ne stupaju u dejstvo. Ta me formula, dakle, ne bi mogla zadovoljiti. Umetničko delo je delo volje. Umetničko delo je delo razuma, jer ono treba da nađe u sebi svoju dovoljnost, svoj cilj i svoj savršeni razum, razlog postojanja. Sačinjavajući jednu celinu, ono mora da bude sposobno da se izdvoji i da počiva kao izvan prostora i vremena u nekom zadovoljnom i zadovoljavajućem skladu. Jer ako se slikarstvo zaustavlja na ramu, to nikako nije zato što ram postoji, već naprotiv. Ram postoji jer se ono, slikarstvo, ovdje na njemu zaustavlja. I ram je tu, podvlačeći to zaustavljanje da što više označi izolovanost. U prirodi ništa ne može da se izdvoji niti da se zaustavi, sve se nastavlja. Čovjek ipak može nešto da pokuša u njoj, da ponudi lepotu, priroda odmah zagospodaruje njom i raspolaže njom. I evo suprotnosti o kojoj sam govorio. Ovdje čovjek je potčinjen prirodi, u umetničkom delu naprotiv, on potčinjava prirodu sebi. Čovjek kaže, a Bog raspolaže, kaže se, to je tačno u prirodi. Ali hteo bih da sažmem suprotnost koju ističem govoreći da u umetničkom delu naprotiv Bog kaže, a čovek raspolaže. I svako ko smatra sebe tvorcem umetničkog dela, a nije svestan te činjenice, jeste sve što god hoćete drugo, ne umetnik. Podelite rečenicu na dva dela, uzmite za kredo samo jedan od ova dva dela formule i imat ćete dve velike umetničke jeresi koje se uvek iz početka međusobno bore, jer neće da shvate da upravo iz njihovog spajanja i samo iz njihove nagodbe može da se rodi umetnost. Bog kaže, to je naturalizam, objektivizam, nazovite to kako hoćete. Čovek raspolaže, to je apriorizam, idealizam. Bog kaže, a čovek raspolaže, to je umetničko delo. Zašto je potrebno da na pojavu svake lažne škole besmislena nepomirljivost partija vidi spas u isključivom obožavanju jednog od dva dela formule? Juče čovek raspolaže, danas Bog kaže. I čas izgleda da se ne zna da umetnik ima sva prava da raspolaže, čas da on mora da raspolaže samo onim što mu priroda kaže. Jer ako sam malo čas govorio o umetniku kao onome koji se protiv stavlja prirodi, izgledalo je kao da se u umetničkom delu vidi pre svega afirmacija. Da li je to bilo radi toga da bi se i sada propovedao individualizam i da li se onda nismo iščupali iz jednog preterivanja da bismo se bacili na drugo? Šta to znači umetnik individualist? Šta znači umetnik anti-individualist? Neka prepusti drugima ubeđenja. Ona ga skupo staju i deformišu ga i suviše. Umetnik nije ni iz jednog ni iz drugog tabora. On je u svakom pogledu na svakom mestu sukoba. Umetnost je umerena stvar. I naravno, neću čak ni da kažem time da bi najostvarenije umetničko delo bilo ono koje bi se držalo na podjednakom odstojanju od idealizma i realizma. To nikako. I umetnik može da se približi koliko se usuđuje, jedno od dva pola, ali pod uslovom da ne napusti oslonac petom na drugi. Jedan skok više i on gubi tle pod nogama.
Čovek ne pokazuje svoju veličinu, govorio je Pascal, da bi bio na jednoj od krajnosti, već dodirujući obe istovremeno i ispunjavajući međuprostor. I granice umetnosti, čije traženje brzo napuštamo ukoliko ih tražimo s polja, te granice, gospodo, koje nisu nikako ni prepreka ni izazov, mi ih otkrivamo sasvim bliske nama. To su granice rasprostiranja. Postoji tačka krajnje napetosti koja, kad se pređe, delo na jednom popušta i raspada se ili nikada nije bilo ni komponovano. Granice se nalaze u samom umetniku. Srećan je onaj koji ih proširuje u sebi, potiskuje ih i koji, kao što bi trebalo da želi svako od njih, sebi potčinjava što je moguće više prirode. Gospođe i gospodo, ako sam se i pored toga što vi sve ovo već znate, usudio da to ponovim, to je samo zato što vi koji mislite tako ostajete veoma malobrojni, zato što je broj lažnih umetnika i eretika velik. Leto 1901.